Pian anak bola lo. Hai itu nih anda loyan. Up. Maju, kita nanti. Jangan dintau. Ini aja. Bukan Aceh Timur. Oh, Pak Lorong ini viral ya. Wah. Ya ditarik ya. Tarik ke belakang deh. Rantau selamat ya, rantau selamat. Ini guys, jalan Dusun Bari guys. Menuju responden, jalan 1 kilo nih guys. Nggak bisa melewati kereta, becek sekali. Tetap semangat. Jalan hancur, nggak bisa